You guys, I love you so much. You are good people. And may God bless you. You might be hard. Na ndiri te no ko ka huko. Ndio ka huko. Na ko ikirite kuki. Na no da buta buto. Ndio so ka dei kira huko. Ndio ako he kanya mugaka. Pero maro kuradi. Aro to mo do maria mo te mo batari te no makinyanere. To me gai mo hoke. Ndio murata. Murata ko muno. Mira dige koira. Ni ko itore te ito. Nadi na menya no raji tete. Kuni niga kuhira tione kana. Ukata belo pe. Ngabe. Ternyata. Yang dulu kan kakek kan. Kayak aku rapi. Atau orang isi aku dia aku jual ni. Aku keren deh. Jangan jawab baik. Atau dia ada wali pota, mau buat aku dia aku jual. Dia aku jual tufu. Orang tu jual nak apa pun itu nak beri tamat dia. Suku kau. Yes. Tu aku dia aku jual. Tolong tu kau dia orang aku. Noru dua tu mau tu mau dia kibate. Angka yang ni dia siapa siapa jual. Ni aku dia aku jual suku kau. Ada udah sih dia. Jingkir. Todo nenya datang kamu dulu kamu namu. Ayah tadi berapa cerita. Jadi kamu nak pernah di mana juga? Asante. Kau nodu. Kau. Devo dire come stazione Bishop. Quella come va Jawab Holika. Ani dia doa. Mari kita ingat Holika. Holika jawab balik. Aku kasih oke. Bas. Man push. Ni ato ya kilinge nege. 5,000. Somo wera. Wow. Asante sana baba yetu na tunakupenda. Thank you so very much. Kabisa. Bwana asifiwe. Niambe ni kanisa. Naitwa Rebeka wa Gikomba na nimeokoka. Bwana asifiwe. Nijue nĩndathire India na nĩndahonire. Nĩndacokire ngatho. Na nijue arĩa marokĩte kũnyitĩrĩra Ngai wa muoyo amũrathime. DJ gĩkĩrĩko. Yeah.
Usiku kwa msawa free area kutoka kwa uwanja. Au kama free area. Na mpaka kama gongona. Asante. Na rekenda kule ukono kwa Martha wa Mau. Tukuruhero wega. Rebecca wa Gikomba, mama Joshua mwenyewe ameingia, tupigie makofi. Na our majority leader kuma Murang'a County, bunge ito ya Murang'a. Na akende ikira, tukuruhero wega. Asante sana Tommy MC.